abaikiriza abarukuhangarira mu district yambara baba bine amashemerwa mingi kandi nibagira ngo kukora iki n'akamanyiso ka rukundo aha murebeerezi wabo musya kutwahurire ngu Bishop elect God ariyo na bamuri mbarara twagire kika kihango munonga cyo kugira ngo tumubuganire tutungo mugisha tube abe nikwe twaba group yo kubanza kumutangirira hati tugabanyambara tubire Mukwatanise ntoreba nicyo cyatwambuhira tukaroka no kubona na speed tukagira ngo reka tugane Bishop elect with tumutekera akacayi tushemererwe nawe ogo bamuheba hasa musente kandi yasima ahabwa rukundo ngabahagize babana bakuza ukureba umupira batari baruzi abo bari kutere gora bagashemererwa bakibanyuza bagashasha ngabara mugenzi w'umusiku babahagize rero Mukwatanise twombekye Kigezi twatere gora twere n'ushemererwa kama witi Yesu ko yabera ryo munsomo ko yagera ku rugamu akajya atireba nabasigira rukundo ati mukundane nibwo butumwa uburyo hagati y'enjiri ya Yesu eri kugira ngo mukundane. Bishop otorainwe yashaba abanyakigezi okwatanisa hamwe no kutungura oburebeerezi bwabo icyo twizira kugira ngo murete bitonjo byanyu bijane gifts zanyu bijane ubwenge bwanyu bijane ukubasa kwanyu rero tubikwatanisize hamwe ogo bwa nyuma yo kurugo muri mbara yasibera abantungamo aho yabugana haba kristayo abarokora hamwe no kutura mu district age kandi kuyarugo muri intungamo 10 z'abakristayo bayirundaniro myanya tariyemwe nemwe barukwikahambwa nkuru z'oburebeerezi bwa diocese ya Kigezi aharugarama muri Kabare municipality obwo barakwakira Venerable God Akanjona otorainwe nka Bishop omusya ogu yayakirwa hacaye cyanye kuna primary school omuri Muhanga sub county omuri Kiga district kandi yahobera abantu tumaje nko kwari utwate mikono Mukwatanise niwe twereze tugumize mu buhereza ubu bashenkuru batubandize Right Reverend God Akanjona n'umucara wawe turakumanyisa nk'abamemba ba parliament turakora imirimo mingi y'ekanisa kandi turazaguza muturage kwasa kugira ngo twekohereze ntama zawe uno mukishagomani kugira ngo muri Kigezi wabandi zo mu rurakiga turakisimira ruhanga tuteye bugarikino ogu yagumizamo bwashagatirwe emotoka nyamwinji okumwisya ahari St Peter's Cathedral Garama abantu bo mu Rembo Kabare ko bamutera herisho buzima amatwenje gabagar minji Reverend Canon God Akanjona na ija kuzombigere bya Bishop bagamuhunda ohumwire amakuru gasha kwa era akiza hamwe na Job na Manya